Znači ovo je bracket za najbolji film 2025. godine. Izdvojio sam 25 filmova, nekih random, iz ove godine i onda kao da vidimo ko će njih da pobedi. Prva borba, I Know What You Did Last Summer protiv The Conjuring Last Rites. I Know What You Did Last Summer. Da, mislim da... Dobro, ti kaš Conjuring. Ti će glas koja odlučuje sad. Ajde Conjuring. Conjuring? Da, ajde. Ok, sljedeći je Materialisti protiv The Monkey. Materialisti bez... Materialisti, realno to je, da, slažem se. Protiv Sinners. Black Bag. Ja nisam bio Black Bag, tako da Sinners. Sinners i meni gledala. Stvarno, Black Bag je mnogo bolje. Ne. How to Train Your Dragon protiv Weapons. Weapons. Ok. Bloodlines protiv Karate Kid Legends. Karate Kid Legends. Bloodlines. Nobody 2 protiv Mickey 17. Mickey 7. Nobody 2, brad. Mickey Najbolji čalac film ikad. Mickey ja sam ga gledao. Gledao, Lilo i Stitch protiv Thunderbolts. Thunderbolts jer je nepotreban Lilo i Stitch. Koji ste rekli? Ja sam rekao Thunderbolts jer je nepotreban live action Lilo i Stitch. Ja nisam gledala ni jedan ni drugi, ali pre bih pogledala Thunderbolts. Ok, idemo druga runda. Bring Her Back protiv Conjuring. Bring Her Back. Conjuring. Materialisti protiv Sinners. Materialisti. Materialisti. Dobro. Ičarska šema protiv Weapons. Weapons. Mislim da će Weapons pobediti. Bloodlines protiv Formula 1. Bloodlines. Superman protiv Mickey 17. Superman. The Final Reckoning ili Caught Stealing. Caught Stealing. Ajde, ja ću Caught Stealing jer... Da, Caught Stealing. Ok, onda Caught Stealing protiv Fantastične četvorke. Caught Stealing. Fantastična četvorka ja sam Dobro, gledao. ko bi gledao ti pre? Caught Stealing bi pregledala. A realno ja bih gledao pre Caught Stealing, neka ga. Caught Stealing. Caught Stealing. Ballerina protiv Thunderbolts. Ballerina. Iako nisam gledao. Ballerina, dobro. Ovo nisam malo pitao. Ponovo, Minecraft movie ili Accountant 2? Šta je Accountant 2? Ben Affleck je autistični računovođa koji zna s oružjem. Ne znam, ako i kažem Minecraft, jel se to podržuje? Pa reći slovo što hoćeš. Ja bi izabrao Minecraft zato što te toliko pomerio sa mesta da su neki drugi ljudi vređali i da su te vređali na YouTube-u. A s druge strane, Accountant je toliko bespotreban, bespotreban nastavak, jer kao i prvi deo je bio toliko, brate, isprezan da nema... Ok, koji bi onda ti rekli, Minecraft ili... Ajde, nek bude Accountant 2, jer sam gledao prvi deo, Pogledao bih Minecrafta samo zato što ga ti mraziš. Ok, onda sada Minecraft ili 28 Years Later. 28 Years Later. Četvrtfinal, Bring Her Back ili Materialisti? Bring Her Back. Materialisti. Ili Final Destination? Weapons. Dobro, logično. Superman ili Caught Stealing? Superman. Ballerina ili 28 godina? Krije se tu dobar. Da, krije. 28 godina. Ja ću Ballerinu jer se pogledao.